Tungan social media ki maru oiba e paw update kiram yam da share tawjage India ki Attack Singda Yengduna leiri adubu Khut Hannaba Hak adudi lei haina Pakistan na phongdokre Pakistan Army ngasi drone attack singda mi mari sire aduga lanmi mari yauna mi nipana soklei amadi India na launch torokpa UAV kaya makhoi ki armed forces singna kapthakre masina maram oiraga nakal ani ki marakta tension wangba henga narakli haina phongdokre New Delhi da Indian Army ki official singna hai Pakistani military na Northern amasung Western India da ngarang numidang military target kaya tarokhi amasung Lahore da Pakistani air defense system ama thugai kre hai ki Press conference amada wangang aduna Army ki wangang loi Lieutenant General Ahmad Sharif Chowdhury Deputy Prime Minister Foreign Minister Ishaq Dar na India da maral siraduna makhoina drone kaya na Pakistan da attack torokli hai ki mahang na makhata na hai Pakistan na hojik phawbada yamna yenglag leiri adubu Pakistan na pakhum pinabagi hak lei Lieutenant General Chowdhury na makhata na hai Lahore Gujranwala Sagwal Bahalpur Mano Karachi Sor Rawalpindi amasung Otokta paisla khiba drone sing thugai ki haina phongdokhi Israel na saba harap drone sing adu Pakistan Army gi soft kill technical amasung hard kill weapon sing na manghan ki haina mahang na makhata na claim tawduna phongdokhi Masigi drone attack adu da misam ahum sikhi amasung Army personnel mari yauna atopa mi nipan na sokhi haina mahang na makhata na phongdokhi Makha tharakpa update ta India da military attack torokpa khudingmak madugi paukhum mayokdagani haina EAM Jaisankar na phongdokre India na Pakistan ga khut thungnabagi wakhalon karisu leite adubu karigumba leibak asida military attack sing chatharaglabadi madu sapchana paukhum phangangani haina External Affairs Minister S Jaisankar na ngasi phongdokre Jaisankar na Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ga unakhiba amada waphamasi haikhibani External Affairs Minister na makhata na hai Tamthirba Pahalgam terror attack adugi matungda Indiana border lana terror infrastructure singda strike chathakibani haina mahangna makhata na phongdokhi Makha tarakpa update ta North East tadi Assam khaknatana atai tadi India ta sokdaba leite haina senior journalist Hemant Kumar Ningombumna phongdokre mahaki wafum khara myampuna taminase Akoi North East tadi Assam khaknatana atai tadi India ta sokdaba portion ta leite yai ko ai je nagarin da pom thara ka jogiro akoi India da matu nam soi Manipur da bom lising ma he ka jogiro India da matu nam soi nata akoi di menden India hai ni akoi di menden na te akoi longnari to kan soi sine blai sinje ado North East ki oi da di ka dore Assam da torokadi akoi loi sokmina ne ko kaino sa na thakna pose am ta pusadoi sima khanga da ni thau thum pusadoi gas thum pham kaim ta akoi awa ba ta tengdo ne ko se posi lebo sine ado Manipur da di Manipur sini ko usi laise Manipur si option zero ko yaw do si kai nakana akoi Uziki sida Manipur da Kangluki Iran ama thui Kangluki Iran se ai masi yam thuna lo samba sume khale khale diga da laifak sida akoi na uji India ka sonari ba lan se akoi India re ko lan se akoi puna mangna sol kadam ne kuki su moi India fair fire na tro India fair fire di India ga atopa le pa ka songar kanda moina atopa thabak ma tawba yate ko lan sida akoi myam mateng pangna hora ga da akoi masan uji hana ba matam oidi ko asopodi kaino tawga da pora ma mateng pangna pora ma Tarang to sumene kali adu natana koi security force nam lo kini takai pa lo kini lo ko army lo kini ade then paramilitary force nam lo kini ba ko ko sai thamoi ba thamda ka da moi di noi su hai dar ko ki si noi su moi da le natra pick up su leke natra adu ra di mai te de attack tor ka ra po ma amuk lai no attack tor ka ra moi pot tor ka ra moi di maning ta ba le ba ka mu ta kala ibani na de ko di mando mu honglo re ko di India ra ana ai bani India na kal le di moi ke mai ro India na yam sola ka de moi cha do de ba mu si pot ama le ko ado yaro da ba o da ba thok to ba nu ka de mai te su noi na singi ba noi na hai di ba mayam hai la na hai no no geli to lo ni ba noi di ka pu pi to ka pu pi na samai lo ngam ni ga khali do khalu no kara ko te ba ko ka su ngam moi aduna akoi ni sai da lan si masin manaw ni na ko wa kan na hai da ba wa na ko asang na phul mayam na army mayam na palon sa na ngai ngak pa ni na suna kan da mai ke na sanaga effect to su ya da kum to hek to ba moi le do ni le do kana no ku ki le do ma te ba ko army le do ni asang na phul le do ne to adu moi na ka thar ka ni adu ki khalaga sum to wa ni moi mayam am to le ta ga di masagi ku ki kun mayam do di amade sangasu dum effect moi to bo yai ma ke mayam sang ba bo yai ba ko yai adu ma ke na ka shot to moi ba di ma tam ko aduna wakal panaraga thok to summi aduna army ko ki ba yai CRPF ho ki ba yai adu BSF ho ki ba yai ko ka thanam ba yai adu nuira misi manung sida irang sa ke na khalaga di pulap mangmi na ne na cha to tham jai okay